Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda wa tarakana ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usi nafsi wa iyyakum biluzumi taqwallahi ta'ala, fa inna Allah ta'ala hathana wa amarna bidzalik إذ قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كتابه الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما بعد فإن أحسن الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Mahuli mga tay manghud palanggungan ha agama Islam wasin sanglit iban puji pa Allah subhanahu wa ta'ala, salawat iban salam panabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mahuli niya kumawa kita nyo pangadjian hadis riwayat din kan Abu Hurairah nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Di hadis ini wasihat sa lagu-lagu dain ha Rasul sallallahu alaihi wasallam pakatan umat, sarta insya ini yang ngibot-ngibot katusin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi luwa pa mga sila mukmin beriman pa Allah. Dua taud niya wasihat katusin Rasul sallallahu alaihi wasallam dua perkala. Unuin dua ini longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, hisiu-siu lang niya inkiaunan niya namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir, iban hauno-uno na magjatu, hauno-uno na kahalan magjatu ha adlaw mahuli, falyakul khairan aw liyasmut, na mamung siya sin marayaw atawakan dumuhong na siya. Wasihat sa lagu-lagu din na Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabangsaw pa makaw mu'min bariman patuhan, tuhan suway kaw mamung pumabtang sin kabtangan marayaw, bangsaw pa madi na kaw makabisara marayaw na illa bi afdal indumuhong nakaw. Laung Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala hatungod sin hadith ini in agniya, man arada an yatakallama falyufakkir qabla kalamihi, hisius yulong niya in mabaya mamisara na manali na asya, suway niya na atuan taliun in bisara in kabtangan gumwa din hasimud niya, na in mu'min bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala, suway niya tuandaran amu in jagahan in kakahinang niya, suway niya tuan jagahan in kabtangan magwa din hasimud niya, damik yan suway niya tuan amuin parihalaun indila niya, hakarna indila bang siya iniway na parihala di mutuan kajagahan bang pakain in labtik niya, indila bang way siya na parihala di mo kajagahan bang pakain in labtik niya, mahinang ya untuan amuin mahinang sabab hikajul jana sin ikaw adlaw mahuli, damik diyan mahinang yaun amuin hikaguyod kay mo palawng apinar ka jahannam, hasabab tuan indila mataud in sakit niya, dahin ha mga sakit sindila sumud pa dila muna amuna in pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, biad di indagbus niya, amuna in usalun sinhambuok manusia indila niya hipanginduaan niya marugaing din na Allah subhanahu wa ta'ala, na in mangindua akaw marugaing din na Allah ta'ala inyaun sirik sa lagu-lagu, amuna yaun tuan indusa sa lagu-lagu pahadarat sin Allah ta'ala, hakar na hisiu-siu manusia diagpakan sin kamatay nagsasakuto pa Allah ta'ala, pasurun siya sin Allah ta'ala palawm narka sarta salama lama na siya dun halawm niya. Unin agisin Rasul sallallahu, unin agisin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Bunal-bunal tuod, hisiu-siu in nagsakuto, nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu alayhi al-jannah,
bunnal tuud, hiaram na sin Allah Ta'ala kanya in sumud surga. Hiaram na kanya sin Allah Ta'ala in surga. Wa ma'wahun nar, iban in huhulaan niya amuratuan in apinar ka jahannam. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, iban wayruun na tuan amu intagaran, wayruun na hangad hulatun sin mga sila tauan niya sin mga sila amu intao nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, wayruun na tuan hangad hulatun nila amu in makatawang kanila, makahaon kanila din hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga palanggungan ha agama Islam, sumud day sab din hasakit sindila, sumud padila in pagtawagun al-ghibah. Uno in ghibah amo na illimot. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakasahabatan niya, atadruna mal ghibah, unulong niya, kaingatan nyo bang unin pagtawagun ghibah? Long sin kasahabatan, Allah wa rasuluhu a'lam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ghiba long niya, dhikru ka akhaka bima yakrah. In pagtawagun ghibah, amuna in sabbuton mo intay manghud mo, doon hakabungsihan niya. Sabbuton mo intay manghud mo, doon hakarugalan niya. Palanggungan ha agama Islam, di mo tuan manjari sabbuton intay manghud mo, di mo manjari hipanuy suy unuin kita sin ikaw, di mo manjari hipanuy suy bang unuin nasib mo hatay manghud mo. Minsan pa yaun bunnal, minsan pa in siya bunnal nakalanggal syara sin Allah Ta'ala, minsan pa in siya bunnal nakahinang maksiat, minsan pa in siya bunnal nanakaw. Di mo ratuan manjari hisaplag, di mura manjari hipanuysoy, nabang inyaon pianuysoy mo tuan, inyaon mabilang siya ghibah, inyaon tuan mabilang siya limot. Na inlimot long sin Allah Ta'ala inlimot, biya mura long niya kiaon inunod sintay manghud mo patay. Unin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Hujurat, in aginya, wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu. Long sin Allah Ta'ala, ayaw long niya maglimot-limuti in kaibanan pakaibanan din kaniyo. Ayuhibbu ahadukum, uno mabaya kalong niya inhang kataw din kaniyo, in kaunon niya in unod sintay manghud niya amo in nawapat, fakarihtumuhu, sarta inya un kabungsihan nyo. Nabang saupama in ikaw mabungsikaw, pahambuok mano siya, kiyaon niya in unod sintay manghud niya patay, subay tuan lawi in bungsi mo pamano siya, limot niya intay manghud niya. Subay lawi in bungsi mo, pamano siya amuin, siya sabbot in kaaiban, siya sabbot in kamaruhan sintay manghud niya. Riwayat din kan Anas radhiyallahu anhu, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhas. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawaktu ako long niya nagmi'raj, hawaktu ako long niya nagmi'raj, nakalaway ako long niya pa kauman lahum adfarun min nuhas. In kauman ini aun sila kukku, in kukku nila mahawa, min nuhas, sarta in kukku nila ini din hatumbaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, piyagkamas nila in pamayuan nila iban sindaghal nila. Unin agisin Rasul kan Jibril alaihi salam, man haula'i ya Jibril, hisiu in mga sila yatuya ko Jibril. Unin agisin Jibril alaihi salam, haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Sila na yatulong niya in manusia, amu in kiyakaun in unod, in kaunod unuran sintay manghud nila, ay bimakna sila na yatuin manusia, masub manglimot tay manghud,
wa yaqa'una fi a'radihim. Iwan sila na yatuin manusia masubtuan magsabot mamissara sin kamaruhan sintay manghud nila. Palanggungan na agama Islam biadiin na in manusia na hinang na tabiat nila, na hinang na pangaddatan nila in paglimot. Biadiin na in manusia na hinang na pangaddatan sin sila in pagbisara sin tay manghud, pagbisara sin kaaywan, in pagbisara sin kamaruhan sin tay manghud. Hambuk adlaw na kalaway Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, nakalaway siya patabu sin Basrah. Hawak tumayan siya doon na hatabu, yasubo siya sin mga tautabo. Inagi sin mga tautabo, ya Aba Ishaq, malana nad'u, mayta kami long niya in panginduasin kami, induasin kami di tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta long niya in kami mangindua kami pa Allah ta'ala, di tay maunsin Allah ta'ala. Unin agi Ibrahim ibn Adham, unin agi niya, lianna qulubakum matat bi'ashrati asya. Hasabab long niya mayta way natay maindua asin kamu, hasabab long niya in pangatayan niyo na wapat na sinhangpo parkala. Hasabab sinhangpo parkala ini na wapat in pangatayan sin kamu. Hambuok din ha mga hangpo parkala siyabot. Unin agi Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, in agi niya intabahtum minan nawmi washtaghaltum bi'uyubin nasi wa taraktum uyuba anfusikum. Ishtaghaltum bi'uyubin nas, in agi niya intabahtum minan nawm, nakabati kamu din hakatugan niyo, nakabati kamu din hakatugan niyo, magtuy-tuy kamu tuan naligap. Fastaghaltum bi'uyubin nas, magtuy-tuy kamu naligap hapagtumtuman, pagtumtuman sin uno, pagtumtuman sin kaayban sin tay manghud niyo, pagtumtuman sin kaayban kamaruan sin tay manghud niyo. Palanggungan ha agama Islam, tubtuan sin ako in wasihat, murah-murahan inyat tumagmumpa at katutan niyo. Mahuli mamaid na aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أيها الناس، صلوا على نبيكم فإن الله تعالى صلى عليه حيث قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر